थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावदों। लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो बान बुंथिजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय सोमावसारनि थार दैदेनगिरि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै गा-30थि रुंसारि सान। हुं हुं बारहुंखा आरो अखानि गेजेराव 1956 इं मायथाइनि 31 मार्च अक्ट'आव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बरागारि गामियाव गंसे गरिब नखराव गेदेमा बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। बर'फोरनि राव हारिमु थामोन्थाखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान रुजुननानै गोख्रों सोमावसारनायनि जोबथा फिथाइ महरै दिनै बर'फोरा बिटिसि आरो बिटिआर सुक्ति मोनफुंनो हाबाय। बेनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जेब्लाबो गोसोखांनांगोन। नाथाय हरखाबै गिख्रंथाव बेरामनि नारसेबनायाव बड'फोरनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1990 इं मायथाइनि 1 मे अक्ट' दिनैनि गोथार सानाव मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव अरायनि थाखाय जोबथा हां बोयो। गेदेमा बिथांनि जिउ गोमानायनि थाखाय दुलाराय बुहुमावनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोसोम जोमै साग्लोबसारो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि, आसामनि मन्थ्रि आरो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव दिनै बिबारजों मान बावो। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि बिफा जायखौ जोङो सन्मान आरो मान होबोदों बिथांनि दिनै 30थि दिनै रुंसारि सान बा थैनाय सान आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि थामोन्था बर' हारिनि रैखाथि बर' हारि थांना थानायनि बा गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बिथाङा जिखिनि स्ल'गान होनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि माने दैदेननायखौ बिथाङा लाबोबाय आरो दिनै फैयै फैयै बर'फ्रा बिथांनि जि आदर्श आरो निति बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि बिथांनि लामा दिन्थिनाय राजखान्थियारि मोन्थायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बेबस्था गासैबो बिथिङाव गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि मोन्थोरजों बिथाङा बर' हारिनो जि होनानै गालांबाय बिनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो संग्रामनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिआर जोङो मोनसे गोरोबथा जों मोननो हाबाय दिनैसिम आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांनि बे थैनाय सानाव बर' हारिनि जानानै बिथांनि जि सोरगोआरि जि जिउ बा बिथांनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय जोङो फिन खेबसेबाव इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। जोङो मिजिंथियो बिथांनि जिखिनि आदर्श आरो निति बे गासैबो आदर्श आरो नितिया फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा जिल्ला आरो दालाय आफादनि गेजेरजों बा मिरु आफादनि गेजेरजों जोङो मावलांबाय थानो हागोन आरो बिथांनि गासैबो आदर्श आरो सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांनो थाखाय जोङो जेब्लाबो समायखिरा लादों। जोङो मिजिंथियो बड'फानि बे जि लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो बयबो हारिनि थाखाय बिथाङा सानोमोन गासैबो माने गोरिब गुन्द्रा गोग्लैसोनाय हारिनि थाखाय बिथाङा सानोमोन बिथाङा खालि बर' हारिनिल' दैदेनगिरि नङामोन डाउन ट्रेडेन जिखिनि कमिउनिटि दङ बिश्वआव बा सा सानजा भारताव बे गासैबो डाउन ट्रेडेन कमिउनिटिनि थाखाय बिथाङा हाबा मावदों आरो बिथाङा बाथ्रा बुंबोदों। दा बेखायनो बड'फानि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाजाव थानाय जिखिनि जोंनि माखासे बेआइनि माने खामानिफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जौ माने लोंनाय माने जुवा गेलेनाय बा बिदिनो माने खोमसि फोथायनाय बे हाबाफारिफोरखौ फोजोबस्रांनानै मोनसे रांखान्थि दिगाव जौगानाय बा सोलोंथाइ दिगाव जौगानाय जोङो जाहाथे गोग्गोम मोनसे समाज मोननो हायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बड'फानि गासैबो जिखिनि मावनो आद्रा थानाय हाबाफारिफोर बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो हाबाफारि रनसायनानै मोनसे प्लेनिं आरो माने पलिसिनि गेजेरजों इयुनाव जों हाबा मावलांगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिया बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा जागोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बेखौनो लानानै दिनैनि बे बिथांनि थैनाय सानाव जोङो बिथांनिफ्राय जाहाथे जों आशीर्बाद मोननो हायो आरो बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेनिखायनो जोङो दिनै थुलुंगाफुरिनि बिथांनि बे समाधि स्थलाव जों दिनै बिथांखौ बिबार बावफैदों।
আজি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিটো ৩০তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী সেইটো আজি কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে উদযাপন কৰিব পৰা নাই। তথাপিও সকলোৱে বড়ো মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰত হ'লেও গাঁৱত হ'লেও চবেও এইটো স্মৰণ কৰিছে। উপেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম আজি বড়ো জাতিৰ পিতা হিচাপে এটা সন্মান পোৱা এজন ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বতে আধুনিক বড়ো জাতি গঠনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। কাৰণ ইমান এটা বৃহৎ সংগ্ৰাম আগৰ যিমানবোৰ নেতা বহুত চিন্তা আদৰ্শ আমাক এৰি থৈ গৈছে যদিও সংগ্ৰাম কৰিব পৰা নাছিল। এটা বৃহৎ সংগ্ৰাম উপেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মই 1987 চনৰ পৰা যিটো বড়োলেণ্ডৰ আন্দোলন কৰিছিলে, এই আন্দোলন অকল ৰাজনৈতিক দাবীক লৈ পেলাই কৰা আন্দোলন নাছিল। এটা সমাজ পৰিৱৰ্তন, ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা আৰু সকলো দিশক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কৰা এটা আন্দোলন আছিল। আৰু এইটো অকল বড়োসকলৰ বুলি নহয়, অসমৰ জনজাতি, ভাৰতবৰ্ষৰ পিছপৰা জনজাতিসকলৰ কাৰণে এটা আন্দোলন আছিল। বডোফাৰ মৃত্যু দিৱস ইণ্টাৰনেশ্যনেল আজি লেবাৰ ডে। এই বডোফাৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনা বডোফাৰ যিটো স্বৰ্গীয় আত্মাৰ চিৰ শান্তিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু বডোফাৰ আত্মাই স্বৰ্গত থাকি আমাক সকলোকো যাতে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে, আমি সকলোৱে নিৰাপদে জীয়াই থকাৰ কাৰণে সদায় আশীৰ্বাদ দিয়ে। ইয়াৰ কাৰণে বডোফাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এই সময়ত বডোফাৰ যিটো অৱদানৰ কথা প্ৰশ্ন কৰিছে, সেইটোৱে বহুত এটা ডাঙৰ কথা। আজি যদি বড়ো জনগোষ্ঠী নিজৰ ভৰিত অলপ থিয় হ'ব পাৰিছে বুলি ক'লে, এইটো বিকজ অফ অনলি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ কাৰণে। তেখেতে এটা সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই সংগ্ৰামটো লাহে লাহেকৈ সফল হ'ল। ইয়াৰ পিছতে নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব সকলোকো বুজি পোৱা হ'ল, ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথাটো বুজি পোৱা হ'ল। আৰু বড়োৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ অস্তিত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি, পৰিচয় লৈ জীয়াই থকাৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰটো বহুতে বিচাৰি পালে লাহে লাহেকৈ। তো সেইকাৰণে আজি বডোফাক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ মূল যিটো কথা আছিলে, লিভ আৰু লেট লিভ, জীয়াই থাক আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দে, এইটো আজি সকলো বিশ্বৰ মানুহে এই কথাটো মানি চলে আৰু মানি চলিব লাগিব। কাৰণ আমি কোনো কাকো শত্ৰুতা কৰি, কোনো কাকো হিংসা কৰি, এইটো সামাজিক পৰিৱেশতে হওক, এইটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশতে হওক, বা আজি জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথাকে হওক বা ধৰ্মৰ কথাই হওক, কোনো কাকো বাদ দি পেলাই আমি চলিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি জীয়াই থাক আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দে, এই মন্ত্ৰটো আমি দিয়ক বুলি, এই মন্ত্ৰটো আমি সকলো মানি চলিব লাগিব। তো আজি মই বডোফাক স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ সদায় বিশ্বত জীয়াই থাকিব। আৰু তেখেতৰ নীতি আদৰ্শৰে আমি চবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলো মিলি আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। আৰু আমাৰ অঞ্চলটো সকলো দিশৰ পৰা এটা জাকত জিলিকা এটা অঞ্চল হিচাপে আমি গঢ়িব পাৰিম। এই কথাতেই মই আজি আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছোঁ। আমাৰ বড়ো জাতিসকলৰ পিতৃ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম, তেখেতৰ আজি ডেথ এনিভাৰ্চাৰী। যাতে আমাৰ জাতিৰ হৈ, জাতিৰ পিতা হৈ যি ধৰণৰ কাম কৰি গ'ল, সেইটো আমি স্মৰণ কৰিবই লাগিব। আজিৰ দিনত বড়োসকলৰ ভিতৰত যিমানখিনি আমি ভাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেই এটা অনুপ্ৰেৰণা আমাৰ বড়োফাৰ। আমাৰ জাতিৰ উন্নতিৰ হকে যিখিনি আমি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেইটো আমাৰ জাতীয় পিতা, আমাৰ বড়োসকলৰ পিতৃস্বৰূপ তেখেতৰ যিটো অনুপ্ৰেৰণা, সেই অনুপ্ৰেৰণালৈ আমি যি ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ, ভৱিষ্যতলৈ কৰি যাম। আমাৰ বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ এটা সপোন আছিল, ডাঙৰ সপোন, যে বড়ো জাতিসকলৰ কাৰণে এটা বিস্তৃতভাৱে যিটো জাতিৰ অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আমাক যি প্ৰেৰণা দি গ'ল, সেই প্ৰেৰণাকণ লৈ আমি এতিয়া কাম কৰি আছোঁ।